ukoliko bi se ostalo isključivo na fokusu prema prošlosti, tu se rizikuje određena devijacija pasivnosti koja bi nastala zbog pasivnosti u dva pogleda, u dva pravca. Jedan pravac bi bio, dakle, pasivnost u kulturnoj produkciji za budućnost. Prema tome, ono što se danas zove kulturno nasleđe jeste produkt, kulturni produkt naših predaka. I dakle, oni su to izgradili, podigli, proizveli i ostavili, a mi sada smo dužni kao njihova pokoljenja, njihovi naslednici, da to čuvamo, da sa toga prašinu skidamo i da to koristimo, kao što rekoh, i u pogledu unapređenja sećanja i svesti o sebi, ali i u pogledu obrazovanja naših mladih generacija o sebi, sopstvenoj kulturi. Međutim, druga uloga, dakle, drugi rizik u pogledu fokusiranja isključivo prema nasleđu iz prošlosti, kulturnom nasleđu iz prošlosti, jeste zapravo to što će se time zapostaviti ono što jeste stvarna uloga kulture. Stvarna uloga kulture jeste zapravo definisanje obrasca kulturnog profiliranja naše dece, odnosno našeg čoveka. To je centralna uloga kulture. U odnosu na ovu centralnu ulogu kulture može se kazati da su sve ove druge refleksije koje se bavimo, dakle, važne, ali nekako ne mogu zameniti centralnu ulogu kulture, a to je definisanje, a potom i dinamiziranje kulturnog obrasca prema kome se formira mlado biće, dete, a kasnije čovek. I ono što treba da bude najvažnija tema, doduše ne na agendi Narodne skupštine, već pre svega na agendi inteligencije u ovoj zemlji, intelektualaca, svih profila, naučnika, pisaca, umetnika, filozofa, jeste zapravo neka vrsta, da kažem, redefinisanja pristupa kulturi. Mislim da se u tom pogledu nalazimo u svojevrsnoj konfuziji. Istina, to nije ni čudo i nije samo naša zemlja pred tom konfuzijom, niti samo naš region. Čak možda ovde na Balkanu imamo ponajviše materijala i da kažem još nešto soka na kome se može oživjeti ispravan, zdrav odnos prema poimanju kulture, ali ne samo poimanju, već i zdrav odnos u pogledu dinamiziranja uloge kulture u našim životima. Dakle, u ostatku sveta, čak u onom takozvanom najrazvijenijem delu sveta zapadne civilizacije je konfuzija još veća. Tu je potpuna dezorijentacija u pogledu shvatanja i dinamiziranja uloge kulture u ličnim, porodičnim i kolektivnim životima. I zato nije mali broj filozofa i književnika koji danas sve više pišu na temu postkulturnog društva na zapadu ili postidejnog društva na zapadu, gde imamo jednu svojevrsnu pustoš ideja, svojevrsnu pustoš inspiracije od umetnosti do drugih segmenata pristupa kulturi i pogotovo onog živog dela kulture. Da ne bismo upali u to, a s obzirom da mi narodi na Balkanu i u ovoj zemlji imamo još, da kažem, potencijala i soka u pogledu oživljavanja zdravog odnosa u kulturi, odnosno prema kulturi, potrebno je ove teme aktuelizirati, potrebno je podići što više glasova, što više poziva, pa čak i krikova, ukazujući na važnost definisanja, ali i dinamiziranja kulturnog obrasca. Jer vi pođite od sebe, pa onda analizirajte i vašu decu koju ste i kako ste ili kako smo odgajali. Pa ćete često sebe zapitati kada vam baš ne ide sve
u tom odgoju kako treba, da li sam pogrešio, gde sam pogrešio u odgoju, u obrazovanju, da li mi je zapravo kulturni obrazac po kome sam pokušao podizati svoje dete bio ispravan i da li sam u tome bio uspešan. Naravno, ključni aspekt ili inicijalni aspekt u pogledu formiranja kulturnog obrasca i njegovog dinamiziranja se dešava i uvek će se dešavati u porodici, bilo da je ona očuvana ili da nije. U oba slučaja će refleksije na dete biti vrlo izrazite, ali posebno važan period ili momenat u pogledu formiranja kulturnog obrasca i njegovog dinamiziranja u obrazovanju i formiranju ličnosti jeste škola. I zato samo oni narodi, molim vas, samo oni narodi i nacije koji su znali da nađu i načelnu i dinamičku spregu između kulture i obrazovanja, oni su uspeli. Molim vas, obratite na ovo pažnju. Samo oni narodi koji su uspeli da uspostave i očuvaju spregu između kulture, kulturnih institucija, celokupnog pristupa kulturi i obrazovanju su uspeli da održe svoju naciju, svoj narod u kulturnoj zdravosti i kulturnoj vitalnosti i dinamičnosti. Tamo gde imamo, a nažalost mi nismo taj korak očuvali, pogotovo zbog lutanja kroz drugu polovinu 20. stoleća, kroz dominaciju tog aktivnog i više ili manje agresivnog antiteizma i bezbožništva, tu smo izgubili trag kojim smo trebali hodati, a potom dodatna dezorijentacija kroz celokupni haos 90-ih, potom i sve ovo što nam u matici ili nuspojavi donosi takozvana tranzicija. Mi imamo, dakle, jedan predug period od 70-80 godina te dezorijentacije. Mi se sa tim moramo suočiti, moramo to sagledati, tu opasnost moramo priznati, poznati i priznati i pogledati joj u oči. To je, verujte, jedini način. Ukoliko mi po inerciji prihvatamo, kultura je održanje ovog što smo zatekli, skidanje prašine sa ovog što su naši preci napravili, eto, mi smo kao nešto vredni, mi se kao nešto bavimo kulturom, eto, malo nešto tamo, pozorište, filmovi, serije, malo biznisa, malo kulture, malo pseudokulture, malo kvazi kulture. S druge strane, ukoliko obrazovanje isto tako doživljavamo kao reciklažu onoga što je već neka uobičajena matrica sa sve ovim primesama, trovanjima koja nam dolaze iz raznih kornera, od igrica koje se deci plasiraju na raznim platformama mobilnih telefona ili kompjutera, do svih ovih problema sa kojima se organizaciono suočavamo. I ukoliko mi uspešno obrazovanje tretiramo da je dobro kad nam krene septembar pa nema štrajkova, ili samo da smo eto uspeli nekako da se protnemo kroz opasnosti od kovida minimalno, ovo sve jeste nužno, ovo sve jeste dobro, ali nije dovoljno. Nema uspešne uloge obrazovanja bez jasne, stroge, organizovane i veoma kvalitetne sprege između kulture i obrazovanja. Ako uspemo tu povratiti zdravost krvotoka, tu nam je taj vaskularni sistem zakazao zbog svih ovih tereta istorijsko-ideoloških o kojima govorim. Hajmo ga povratiti, hajmo podići. Ova zemlja, ovaj narod, ovi narodi različitih konfesija i kultura, u nečemu isti, u nečemu srodni, u nečemu različiti, ali imaju potencijala za ovo. Ali moraju se probuditi intelektualci, pisci, mislioci. Moraju progovoriti, ne mogu se zadovoljiti da ostanu na tezgama, na časovima i na bavljenje sopstvenim statusima. Imajući ovo u vidu, svakako da bi i muzeji i muzejski eksponati značajno dobili na dinamici i važnosti. Hvala vam puno.